It's Phoebe the producer. Dumela. Guys, ke le qete tshalene. Ke na le bokae beke tse kae? 3. Ke sa etse le ke Friday. 3 weeks. Kutla batho ba kopana le nna ba re Dr. November. Sister Chakubeta. Life is no more the same. But no, life is no more the same. But no, life is no more the same. Because we are waiting for you on Friday. You don't come through to see us. Tara abana ba go gae ke ne ke le hold on somewhere ne ke le hold on bana ba go gae ne ke le hold on ke tshwarele 3 weeks batho ba la ba rahle novi man how sa re sa ya tsia guys dumelang hleng ka nnete dumelang ba gae dumelang ke sister Jokubeta ba sa motsiming moleni ba salwane dumelang bana ba go gae le a tsaba re bua ka Mdavazo every Friday re bua ka Mdavazo ne bana ba go gae ene ke le promise every day ha ke le radio ke re guys ke tlo ke ena ke be ke bua ha ke le intom be ke le radio ya ntom ko re lona bo ba khalbe le aperitseng le patile di bono le re le tshaba ha tsela dituno le ntena hampe be le tinnetseng bo ba khale ni ngebe esi le tinnetseng le protector di bono le re le tshaba ramatiki le tla le re le tshaba ramatiki wa bona ke Maria ni lala ngezi bantwana bam jwale le robala ka tsena jwale le robala ka tsena le re le tshaba ramatiki hayo amna ndizukatela impundu apha Busbagalo na ke tsinkali etsa a ke tsinkali laisha ke le ise kae dumela Facebook dumela TikTok Busbagalo na ke tsinkali laisha ke le ise kae ke lo etsa hand over ka lona go bomma ke a tswa bene aperitse Busbagalo la vera tsamo botsa mmao I'm still a pastor wa tsamo botsa mmao guys Busbagalo bene aperitse le tsaba ha tsela di bono tsena le ntse le re ka telepoto guys tlo he ba go ga re tlo dilang tu ba apostola ba ba le temona ha re tsi ba ba apostola ba sa robala ba apostola why ba sa robala yo he ba thare tsa bophelo ba rona ka thata bana wa bona ile ba holy hosana le ba Christian of the revival of South Africa of democratic e ba thare ba re tsa bophelo ba rona ka ba re tsa bophelo ba rona yo guys dumelang guys man le a hopola re Slacker Friday go sprat mo Mdavazo re bua ka Mdavazo bana ba go gaine and then a kore ke je lezasa because ke a tseba re ba be ba tlo re philisa ka thata bana ba go gae hi hey guys hi mar guys wa tsala ke lisi ki concern man ke na le life e rata go kena ho yona ya friend ya ka ne ke na le life e rata go kena ho yona ya my close friend of mine Mono ne ke rata go kena life ya Mono ne guys hey skampa ba bating ba khotsi ba ka mo basadi ba tlang ka mo ba batle hey guys ba batle mare ha se yona feleng ke ne ke kena ho yona
ne ke rata o kena di-life mona o tla batla motho ga o se batle motho fihlela lo kena di-lifeng tsa di o etsa single and mingle dimo wa ka rala ka 57 ya sontse o kena single and mingle bosigo batla motho hayi impilo enanyani bantakwethu life doesn't have truth. Life does not have truth. Bophelo bona nnete, impilo enanyani. Life does not have truth. Yeah. Ke batla go bua ka English bana ba sa roll abangafundanga bana ba domo ba sa rutang ba utlwe re bophelo bona nnete inye impilo enanyani. Life does not the truth, yeah. Life does not the truth, yeah. 57 ke etsa di single and dintho tsa di single and mingle tsa di wena o batla motho mo ntho di single and mingle wa agree bo mo jetsa ra interested wena in hosane au ya hape life o teng o fotse hape o ntsa batla go ya a feta mohlomong lifeng ye nngwe somewhere the same person o fotse hape mane batho ba ntse o ntsa interviewa bontate yo ai gona le re kopa batho ba re loile gore re sekole basadi le re kopa le re tshwarele ai ai skoleleng bantakwethu ai skoleleng batho ba re loile gore se ka re sekole batho ai ne re kopa tshwarelo hohle mo re sitetsweng teng ne re re please forgiveness us ka nnete ne re kopa ngesitolele ai kona hey guys hey ai mabastolele ka nnete batho ba re loileng ha re a kopa re utlwile no re utlwile ka nnete message o tlile ka nnete o fikile ai re utlwile ai kona ai guys ene o tsa ke tlo le jwetsa ntho nngwe today. That's one thing in qetang kore ho na le ntho e qetang guys ene ke batla go bua kre le a tseba I'm the only person ya dumeletseng go bua di nnete ne le a tseba kre le a tseba gore I'm the only person of nyelo 13 nyane ne ke nna fela motho a dumeletseng go bua nnete. I'm the only person who's allowed to speak the truth ne. So ke re re a kena he life ntsena ne ke kena marufhlala ke ditloela ha ke ditloeletse fapang because o free motho o ba interested mona ntho paneleng o jetse motho no I'm interested le dumelane no I will DM you o sana ro shebe the same person ha o kena pe life ye nngwe o tsalete o ntsa batla o ya pele o ntsa funu motho ke be ke di tloela ke ra ke sharp ka di tloela dintho tsena tsa go batla batho mona a gore ke makeup a ka ya tloa bana ba bogela ya tloa jwale ka nnete ne ke re he batho ba re loileng ne re kopa tshwarelo ka nnete hey guys batho ke masengele ka ntle ka mo I am tla bone ntwe batho ke masenyele ene ya zinto ezakugqiba ntwe etla uqeda batho bana ba ile masenyele bahle ba batle bontate ba batle yes guys hona le ntwe tlo bua today ke tlo bua ka Mdavazo ke la hopola bana ba go gai nna ke bua ka Mdavazo ka Friday ne na le ntwe ke tlo bua mona ke tlo bua ka Mdavazo but hona le ntwe ke batlang go e bua so
tomorrow banna ba nsheba ba nkgalla gore banna ba lona le no o mo shebe ka dizepeng kwa ya hae emitse kwa ya hae pipimile sana aba nsheba le be tjena basadi man banna ba lona ba tsebo o chameya le be tjena ha o le mosadi tshwantse o chame o be motle man o be ichama no sheba monna ha o mo tshware ka pele e emitse e entse ke nnete tse ding di kananyana mo shebe ithe ke nnete tse ding dithe sethe itse tse ding ke nnete e sokola o yema tse ding ke nnete di a sokolo ya bona ya batla o yema kwa inyane na batho ya zamuko I can get it of the today. So guys, now in terms of society, what's my guys feeling nekina hanar basadi babangata babatlang banna, which we know or basadi babangata babatla banna. I mean basadi babangata feta rona. We all know aba fast ba need to qita tina ne. Agree that you know it's a non-questionable. It's a non-questionable. It's ntoro banna basadi babangata. It's none of questionable. It's a none of questionable. No, re a tseba he basadi ba bangata. We all know hore basadi ba bangata ba batlang banna ne, and we all know hore basadi ba bangata aba fast ba need to qeta madoda ne. Mara ntho e ntshosang every day, it's when ke bona hore banna ba bangata ba senang batho. Hey guys, amadoda abangana mantu haba bangata banna ba senang batho. Hey, yilayini sana yinko kukoziwe kufoniwa amadoda kana bantu. Now nansi ntho ke batla ho tla ho yona bana baka, according to my own personal research and practical research, ne ntho nqetang ke ena. Khale dala ke bua ka Mdavazo jwale ke tla Mdavazo khale kwa dala bonkgono ba runa bane ba nka batho ba isa thabeng ba amantombazana iswe entabeni banana ba iswe thabeng ha ba qetile ba lo bolla, then ha ba qetile ba tle bana le dinthonyana ntonyana bo bana ba isiwa le bollo ba tle bana le dintho tse nyana tsena la di bona bana beso banana bana ba isiwa le bollong nxa ba buya phaya ba buye benezintonyana banta kwethu ezithe trading here ke malimi undertaker trading ki my undertaker of the town uthole le telele lola ke tlo kena tabeni ngahamba. Stay choose bana ba go gae nika shukumi. Stay choose nika shukumi ke tla tabeng because I'm very much concerned. Stay choose nina shukumi. Stay tuned. So bonkgono bane bare bane ba thata bantwana babo ba mantombazana ba ba ise thabeng kwana ka nnete bana ba batho ba tle di entse tjena hona le di inyamanyana sana ezi se soft nyana tse and bonkgono bana ba re mntana funa kuba njalo so that indoda amadoda akwazi uhlala. The purpose ya pele hore basadi ba isiwe mono ba kenye the extra tanks nyana tse bo double tse double
the purpose was bonkgono ba ne ba re ngwana ka o tshwantse amadoda kwazi uhlala kuwe amare le nkhatsa ka batho ba ka Facebookung le a dula jwale ka Facebookung le bitse le bagotsi ba lona le bathene umthenge le bathenge wa mo hotspot or come in hotspot amba hotspot ba lona man le batse teng le batheng ya jwale bonkgono he ke kopa o qetela nthwena bonkgono bana se fapane bon la le ke la botsa whoever mona batho bana ba iswa le bollong hore ba tsebe monate basadi bana ba iswa ho ba tsebe ba monate nyana ene he ka nnete ntho tsa oba la bona mo sebasalwana santsa bo undertaker le limela la undertaker ana mabedi a ntse tjena ka nnete qala nyane banna bana ba hlanya ke maleme ano abo undertaker amang he ke bo ma shotgun nyale le hlaile fela tjena le itse le hane o huleha ba itsa ba le hula ka ba le robile ka pa wala amang ya mo khutshwanyane o bona le hlaile ane me ya teng wa ipotsa re mohlomong le ba le kapa nkgono o ile a le hula ka mosito o ya wa le tsala nkgono na tenile ba le hula ba le kgaola mhlawumbe le qhauka ngemposo mara he awuna taba but the main thing in ile hore abantu besenzelwa ukuthi babe mnandi batho bana ba etswa hore babe mnandi le rona bontate ba amadoda besiqhawula za nyama nyabona bantu ukuthi ne re kgaola bo dinama tsane tse tla fumana di leketlile le hoja he banna ba bang ba sa hambang gaso msana no come on doda fana ufumana ebile suffocate ka ba suffocate hona le banna ba bang ba tsamang ka tsona dinama tseo fumana e kwalletse kwai ingaphefumuli isa khona uphefumula kepsane ikwetse ka re hothi ibile ka re itlangwe ka pele ka mona bontate ba ba mara ko re fumana hore namane e telele ibile kwayetse kwai ibile ka re itlangwe ka e ka re hona motho a entse lefi skela tsamaya hona le bontate ba sa batleng go kopana le di doctor ene hona jwale bontate ha re sa ya ha o sa ya le bollo bontate ba bangata fumana e ntse tjena o tla bona o ya bona e hlailetse bontate ba bangata ba batlo ho ya kre ebile ka re tse ding o fumane ka re di tlangwetse o fumane ka re letlalo la le tlangwe ka pele tjena fumane ka tele a re tlwele that's not the message for the day ne taba ya ka e mona purpose ya dintho tsena ka ofela nothi basadi bana ba iswa le bolong so that ba tla kgona o ba mnate hore ba nyalwe le banna he bana ba iswa le bolong hore bana ba kgone ho nyalwa ne I mean ba kgone ho ba mnate okay and ya se ke ngubani ha ke tsebe ke mang ya tlileng a tla ka ntwentsha motho mong a tla ka ntwentsha ara ha re sa hloka dintho tsena a re bomme ha le sa hloka dintho tsena a re jwale o so hlokala di ama hazard sombamba somtlapurela
motho ya tlileng ka sombamba somtlapurela mahazard hai a tsamaya mahazard ngwana ko gae a hamba flat le hoja e bo sibagale amahazard a ya hana ka nnete because jwale skepse le bana ba sa tsibi jwale dimazile a di sa gona ho etsa next bo sibagale so le thata se sa lo shukuma ngoko batho lona so akere mara ntse le mametse akere e ring ntse le mametse akere buang le nna le mametse akere okay so yes girl yes bana baka yes ke a le rata wa bona jwale okay motho a tla ka ntho sombamba somtlapurela somenza kanjalo ne sombamba somtlapurela hey ene sombamba somtlapurela hey sombamba somtlapurela I tla o tshwara I kare e etsa suicidal of the matter ore akana motho a gamuang o yenza ntoni is dragon kana motho a gamua o yenza ntoni bazalwana ingathi uyakhanya bana motho a gamue is kare is dragon ore ba bang ba lona bana baka di hazard tsa lona ke tsena tse tshwarang e kare it's a final suicide is dragging di hazard tsa lona di powerful di feta ntwane neng ya bonkgono di hazard di kotsi di feta ntho tsane tsa bonkgono la bona di hazard ama hazard bantwana ba di etsa kore abanye ama hazard wena a tshwara hore o tlo re a ya qhauka ngoku ya gawa jwalo o tlo re a ya qhauka hayi bantwana bam niyayibamba man nibambe niyenza ukuthi izaba dragon is trigging but now nansi ngxaki bane ba bonkgono bane ba pele bane ba dintho tse bane ba di tanks ne bane ba malimi la bo bona mos bane ba nyalo ai bebe chat ai ba chat jwale ntho enqetang bana ba monate bana ba mahazard ba sombamba somtlapurela umtshato dololo hey hi guys umtshato dololo dololo ene bana bangoku banempundu ezintle mfondini tibunusa bona dintle tikwai tsama ntate ba hona jwale dintle sana tisoleke ndijonge ke hlole ke shebile ya ntate wa moahisane wa ka aikuta ke re ha intle but into e tla o makatsa bonka ba bantu abatshatwa kaofela le dibulo tsa bona tse ntle nempundu zabo ezinhle nezo dragons zabo sombamba somtlapurela le mahazard ya bona nix akutshatwa ke bone aure hauleyo imtshato awukho tu awuyo bana baka awuyo niyacheba liyakuta bana baka who's kuskoni sana ingathi lenqai kuskuni hutshena kuskuni nino lenghahamonati ni mnandi hey but akutshatwa hey
Hayi, hey. Umtshato wona dololo. Ngoba mnandi benu bantwana bam. Ene jwale kuhloko ke bona he. Nthwana ya o se chatwe, ne? Le nthwana ya o se chatwe, wa tseba yetsang? Yetsa re chintshe ngo, siya chintsha. Re ngapha nangapha re ya chintsha, re ngapha nangapha. Le mina tinyane eno ya lo. Uhamba ngomnandi mntanami. Tsama kamnandi ohle muntu. Hamba ngomnandi. Mara mnandi wa hawu no marriage. Yeah. Hayi. Something must be done. Hayi. Naqala bana cheche guys. Yo. What's my name about you? Ba ndidibene nabo man. Ndidibene nabo ndithi ke utlore thithi ntwe hey mona tomoka le nna ku utlore ke lla jwale ka podi but ke be ke potsa re osi ntaka podi lo mna ndo ngakuhlawe unyuka ngawo njani jwale uthosa unyolosa ka mna to wa o sanyalwe o tsama yeah ai bazalwa hayi nna he ha ke motho wa badimo ne be right nna ha ke motho wa badimo ne hayi ha ke motho wa badimo be right now my faith doesn't allow me to make badimo ne ene lona batho ba badimo a ke le jacha ke na taba le lona ne nna personal ha ke motho wa badimo batho na le ntwe nqetang e ka re ka etsa badimo nna ka re ka etsa mosebetsi hayi masenze ni mosebetsi ba zalwana ha ke re etse mosebetsi ha ke re etse mpho badimo and this time ke re etse mpho badimo re ise re lo etsa mabitleng because ka re etsa location badimo bana ba lahleha ha ba fike ha ba tlise di ba lahleka man ha ke utlwisisi hayi hey guys basadi ba no ba batle bo buti ba hona jwale ba skunu ba jwang ba betere mara abana madoda abantu abana madoda batho abana basadi life nyaka ya friend yaka ya mogotsi wa ka ke morata mono guys sometimes o tla thola bontate ba tsama ka di camera ka tlung tsa bona motho a tsama ka video a re bontsha ntlo ya hae wa o re shaba this person o na le ntlo smart mar hana musadi hey are etsa ai khona jole bothata bo hla mona he and then re ba destroy to fihla o feta dizoli tlalela njani ka bo madi ba be re ntse re ba destroyed o feta kule because skela tsama because ngoku agree hai kore dikuku tsa nna bana ba ka sedijwa e ka re hote ke holy communion nikiwa konke batala bam nikiwa ngathi e ka re ho jwa holy communion ka re go kisumthendeleko ka re ho Jesus la ai le no baba o nshebele tsole somewhere beke fitile ibikiwa somewhere no if it was somewhere ai khona ai ngantela bam ai ikuku afana ukiwa nje
ga ra tshwana la o jwa gore be ka re jwale ke Holy Communion ke selallo e ka re ke kuku yane ya selallo e jwang ya Holy Communion hai bazalwane hai ke beke fitileng e bitsiwa PPP le kuku yakho ngoku ityiwa somewhere ngoku ijwa somewhere e ka re ke Holy Communion ya qethulelwa reba fiti mo ene jwale ke tlo le jwetsa ntho bohloko about this whole thing guys so ne tla le ntho bohloko tla le jwetsa ntho bohloko hai le di tsa rona di a fela man zi a phela yo hai pipi zethu zi a phela bazalwane yo sihamba sichama ingathi sisele utshwala ka re nule utshwala re etsa chama station ke la bona o tsamaya le etsa chama station ka ntho ka koloi le tsamaya le etsa chama station ko re tsa rona ka re di etsa chama station no zi a phedi pipi zethu banta kwethu azimnyama hlola ke bona yena ya ka yena ayintsho ifana lesi speaker imnyama intsho irfi and I get to look at my thing and yes, like I'm put or Kemaya basic thing and yes, go by all condisi. I select it to cycling you lose. Guys, select it to cycling you lose. Kibata, I suka. Woo, imnyama. Ne like shavandi. Thinking still hulu. King still hulu. Kikiri mushomu. Ke bona ha ke ka shapa ka steel hulu le ka handy ending ha ino ba ha ino khala ya teng ha ino gutlana le tsalo le ikukuzeng wa bona hore gona ko wa di bona e tshile because ha isa le beswa oko ngapumana umuntu engene iphuma ba ichisitse mahlakuri mmona so bila o yellow bone mare ikuku yona pheqaleni imnyama Chelo wa bona hore le yona khale hohlwa ya kuhlwa ya cha hey ai khona ai hartle bothateng ba this whole thing kitse le invite ba to Facebook unyaka ba le TikTok invite guys man Kwela uba suka. Now here is the problem guys. Kuyo yonke lento. Buthathe mbona ba runa bo tshwirimba o ribe we are going up and down. This thing we are going up and down ha re nyalo. Nantsi. Lona ba dikuku. Nantsi nna ke. Skela tsama. A le tlo tsama kre. Ke batla o lata ntho man skela tsama Kitlo ke a qeta bothata ba ka bomona he bana ba go gae nanti ngakam ntwe da o senyalwa yo ngachatwa nanti ngaki ayo aphikhoyo ke mona bothata ba teng bomona sifapana watwa guys obana ke bua ka re ke tsheya ingati ndi adlala mara ntwe ke bang it's between life and death inyani isirious ya hore ntwe na hore batho abatle batho bana le dikuku tse monate batho ba njani mara ba chatwa
This is between life and death le nto endithethayo. Nansi ingxaki ke ngoku. Akrekere nizihambisa liditsamisa jwale ka ro jisa Holy Communion. O ya ho Ntate Thabo ne o ratana le Tibos. Tibos ha fihla ngaka iluma yo le kuku a ilume ka ditaile a ilume ka ditaile e fele relationship ya ho le Tibos o fetele pele o lo kopana le Joseph ha iluma yena ku gena a ilume atle ka style se tsitsa atle ka angel e nngwe ha atle ka angel e nngwe atle ka angel e nngwe yo kala mo utlwa e fele njolonyana o fele o fete o ya ho November atle ka angel e nngwe atle ka angel ho ana mona ho tla batho ba tlisa di angel Mudimu kuwe sana kuzabantu nge-different angle bayitshware bayilahlele phezulu bayijikise bayishebise kwana ishebele kwana ijike ishebele kwana bayihlahe ka ayumi evela ngemva ahlaka mrawo ayibethe alutho tsamaya gre alutho tsamaya le tsankemela gre le tlo nkemela hleng bua le nnang skela tsamaya Skelatama. Bothata bo hlamo na he. Bothata bo hlamo. Joseph o fihle a re va ka angel e nngwe. Kwena ye. Le mamet mwelo. Joseph o fihle a re kugena a itsa ka angel e nngwe. It's an experience where o tsamaye o ye ho Thabo a shape ka angel e nngwe. It's an experience. O tsamaye o ye ho November a shape ka angel e nngwe. It's an experience. O tsamaye o ye ho Bothabothe a shape ka atle ka angel e nngwe. It's an experience. It's an experience. It's an experience. And this thing, ha yetsa le ho lona basadi fela yetsa le ho runa banna. Because le runa banna basadi ba ha ba fihla re kopana le basadi ba kotsi ya mpe.
a fihla e tshware tjena ntho Russian ya hao a fihla e tshware hona le ba bang ba e tshwarang tjena Russian I loma ba bang because le na le taelo they're different but nanti into ebethayo into eshapang ke experience nansi experience we've got a lot of experience no different experience and taste qibi tlongana kwetelena ke kgathetse bile qeting today Luna today basadi le banna ntho etsa gore ba se ba dula manyalong le di I mean ba se ba thola di partner here experience fapa nanti bantwana ba experience nas si hamba si kethe experience so re dijere so the experience si hamba ngaso re tsama so o batla partner but sana untsinyelwe zi experience that is why ring ha re fihla uzavumta esithi yo ntwa November inyane uyitsibela kai uyazela phi ukuthi kukwenkulu uyitsibela kai egolo umuntu ngakathi yo ntwa November yo ke kopane le motho ntwa e ke le inyane experience yi experience uyazela phi enkulu uyitsibela kai egolo experience so hi mthakole wa that guy it's a good person Maria that guy hatsibi who davaza utsibala kai ya tsiba ngo davaza experience si hamba sifuna re batlana le ntwari ya tsa re ska ra dula the relationshiping re ska ra dula totally singa chato re chinche banna re chinche basadi experience and now here's the problem of this experience bazaman the problem experience ke now sometimes either o kopana le monna ya right o bodula le but now experience e bietsa o ska ba mo enjoy ungamviyeli ungamviyeli awumva lo tata yes ke potential it's a man of your dream indodo ifunayo ke monna yo mo batla it's man of your dream but hakam davazong ha good the reason why I feel good it is because of the experience. It is guys ke kopa lo jotsa nnete it is not an advantage le ndo tsienzayo ntwena ya uthosa renewal sa city experience I sibethile bantwana bam and esantse re shapa le today and it sounds just itlo yetsa o ske wa setlela ha una mohlang sizo setlela next ha una mohlang re tlo setlela never mamele ha una mohlang re tlo setlela I cross my finger ke bua pela ntate mne akhonde enyimi the more sisihla sinyuka re change banna re change basadi I'm telling you and that thing that experience it also affecting bontate amadoda amaningi utawutwa monna tisa dikolo hell ngwanena ha ntho man hell ngwanena ha sharp umutsibela kae experience jwale why ntho ya ka in experience utwa motharu no hell ngwano ha monate man ha monate ona experience hai bana beso re experience ka ntle ka re experience re bokella se busy re bokella a lot of experience e re etsang today singa kwazi ukulast total ke network ya kapa ya ke a lona guys
experience qetile hona la batho ba ntse ba batla kwai yo kileng wa kopana le yona sa ifunana namhlanje and the reason why o lelekisana le dikwai tsena ka fela gore hona le kwai yo kileng wa e utlwa batlana le yona le rona banna ya etsa ntho yo kopana le motho o fa nkuku ka mora re kopana le motho o fileng kuku utlwa ha o sa gona o batlana le kuku yena ne dia fapana and that thing e affecta le batho ka ramanyalo le di relation ba ka ramanyang o thole re o chatile o nyalwa teng o nyetswe mara now the problem is you don't enjoy munyalo la how because motho ya nyetseng ha o tsebo o ja monate ha khona o ja monate because wa qhela wena a isa lo tlwaela experience tlo kopana le motho ya nyetseng yana le everything mara ha o mo enjoy next amkhalele next that is why ba bamba lona today emithatweni yena le batlo o fana ka dikuku next o bore ha mpa o tshwanela o hlobole e ka re wa rape wa o tshwantse o fane ka kuku because of experience when your partner abatla o fa abatla mdavazo o ba miserable why because una le experience ngata una le lot of experience that is why some of you don't even enjoy mdavazo wa ka tlung ya hao alu enjoy mdavazo wa matlung a lona next abanya bena ni fun le no e karo e karo ntatana ka tla re kwa yae e wile lori e hatile gore ke gola ka thaba mpe monna wa ka fitla ka boyfriend a ba re yo baby kwa ya ka ile yawa ha ntse ke le tseleng lori fihle ya hata e fedile e qetile it's a problem can it le hona le motho ya tsamaileng ka kwai e monate o ntse mo hopola le letsatsing o sa mo hopotse le no motho yona kore ibile to an extent monna hao kapa boyfriend wa e hlubula burukgwe kapa e hlubula blumara ba hae e hlubula underwear ha e hla nthwane ya hae o tenea that is why kire ho jana ka tla ba re baby kwa ya ka ile hatwa ke lori ilawa I don't know ke re ke tlola tsela kwa ya ka ibewa lori bi fitla ya hata o no tlo thaba buzovuya o no tlo thaba because ha we batle kwa yena mpa fela o stakile ka mayona hai le rona ntse re fila jwalo re fila hore e ka re kana go tse dikuku tsena tsa lona dikawa kore e hatuwe ha iqeta uwa e tholwe ke mmemo bo usbana ba ithekisang a tsamaya lo ithekisa ka yona I thekisa kore a etse fela ka yona kore ka re kawa ba bamba lona ka re kawa ho be le o se a ithona pang fela bana ba ementsi le no alo etsa business ka yona e re ha o fihla o njwetsa hore baby ilawa ha ke tsibi kwa ya ka ilawa kuku ya ka e wile kae ho thona le o se a ithona pileng o se yona a thona a etse business ka yona ba I trap Luna hai kanet kanet o swalo khosha fela a inga I turn up I be mo a fihla a rekise a etse business ka yona wena o sa le ka molomonyana ba stroll hore neto ntshe metsi ho sheke o sa lenyana le sobanyana la stroll ukuthi kwazi uqhama nje marube le mothaenkang a lo etsa business e kgolo
Ke nke ba mamedi. Yeah! High experience mazalwane. Yebo thabanyalwe abantu abachadwa tu. Batho abanyalwe tu. Hayi batho abanyale tu. Taba ke experience tse kana. Tsena tse re di bokelletsang se tlokelela experiences fapa ke bua pela ntate modimo re bokelletse di experience to an extent re ya ka tsona manyalo o batla partner maro e batla ka experience e kgolo yo nang le yona and ka bomadimabe le dikwai tsena tsa rona ha di lekane mix as lingani nezikukuzena zilingani ha di lekane mix. Jwale ha o qetile o funa umuntu ophethe o kopane le motho a tshwereng into engaka funa jwale o tlo batla ntwe kana ho rona zo funa into engaka kuthi rinke kae rona sithathephi ndase sithathephi because le tlwaetse ntwane experience e etse hore o change o fihla mona o fihla kubantu abaphethe into ezingaka batho ba tshwereng kaka baka ene ke a leboha ekare ba tsamaya ba bang ba bona ekare ba tsamaya ke utlwile kare ho te ba ntse ba tsamaya jwale ha ba qeta ho tsamaya rona re tlotla ke utlwile kare ho te ba ntse ba tsamaya ba ntse ba iswa hae ba suwe ekhaya jwale rona re tlotla ngokusithini re tlo etsa jwang rona jwale ka bontate masoto ba rona sizothini ngotate masoto bethu re tlo re ka bontate masoto ba rona jwale sizothini because wena uqheli experience abantu abaqhelisileyo oga naba bahamba ngento zabo ngokusistakile litlo staka li runa jwale litlo staka li runa sithini ngokuthina re tlo etsa jwang rona because runa ke mo re felletseng teng mono kulapho siphelele khona senze njani bantakwethu senze njani hayi bazalwane batho basadi abanyalo ba batle kopa o ikwala be ke bulela mmamedi. But one of the thing ezokwenza uba ningatshatwa kapa reske ranyalana ke ikwala. One of the thing ezokwenza uba singatshatwa kapa reske ranyalwa. Nkile ka ruta ka 3 piece. Na upela nkile ka ruta ka 3 piece. Ka re bomme akuzu kunceda awutlu uthusa hore ube mnati fela mare ngqondweni ube ungabhadlanga ubusina kelelo. Awutlu uthusa next. Awutlu uthusa next bantwana bam. When ule munati umnandi ule munati uyetsa sombamba somtlapurela usenza amahazard uyetsa amahazard utsamaleka ntho tsane tsa bonkgono tsane tsa bonkgono tsantsenje la o ka tsamaya ka tsona dintho tsa bonkgono o etsa mahazard ke hlola ke re 3 things tseo basadi le banna ba tshwantse ba di master o tshwantse be monate ka mo ne o be monate ka mo o be monate ka mo diqhibi ai leyo kuthi nibe mnandi ikuku nje ne pipi le kwa itsalona libe mnati ka dikwai but kamo le kamo o le siko niza le ke yeno yana khale ke le jwetsa ke re le tla ba dinyatsi forever le tlo ba dinyatsi because yeno ke buile since ndithetha. That is why some of you
nitla ba dinyatsi, because when umnandi ngaphansi ule monate ka tlase, but o sina kelello, o ne pride, o ikgantsha, o breka, o na le o sa foki, o tla ba nyatsi mntanam. Ngoba siyabathanda naba bantu abamnandi, ra ba batla siyalithanda. Kodwa ke umtshato uzawubona TV mntanam, lenyalo tla bona TV, perfect wedding. Ha ka bona le remote e shebel e khona go change channel. O tla bona molenyalo perfect wedding ngwanaka, because ntwe re shapang today e etsa gore re tsama re bokeletsa di experience all over mo. Ke o nje when simnandi ukuthi kuku ya kwa subamba umntu rena kwa ile dikuku di khona o tshwara batho na di-7 lo a di tshware batho bana ba ai ba bintu tu a khonenyi kuku ha ba dikuku ne di khona o tshwara motho re monna ska tsamaya nka be re sa balahla ngese nga balahla go kwa bonto se balahla ne zo kuku tsama re balahle le kuku tsa bona tse monate hambe na lo kuku ya go bantse ba ija no ba ija jwale ka re ke holy communion ya kiwa go pa Snanda, Rulasa Luku Nut, Nani Nina Bafazi Niakwa, Leatima or Lasa Luquaitum Nut, Leatima or Lat, Little Lasa Luquaitum Nut, Harry in, if Monas Night Elelo, and a Baltanda, Lear Lasa. So, Gamanyamazu, there is no Tavazo, or no Sally, or no Quens Babantanga Lasan. That is why you need to operate, master a 3 piece. You family bad there. You must be smart. You must know how to answer. You must know how to approach. You must know how to handle your problems. You must know how to handle your challenges. Fanaluzazi number 2. Otshwantse be le a way. Indlela yokuthetha utsibe ubuwa. Nikwazi ukuthetha. Yes. Baba mbaluna halibua ikare o si thula. Ikare sini topele kare re ka le top tifela mara ira bule mlom abue so re tlo change nanhle re tlo le change na and le bantse bangala le sa foki le na le di pride le tla be le fihle le uruna mo le tla be le fete hape le be le epele nimane ni qitha njalo likiwa amakare tla le fite ntse le jwa full time ntse jwa ka roti untho ubohobe ba ntho ba holy communion wena foki wena ha ona le pride wena ha o khathali bile wena o bua everyday wena o qeki hamba ngaloku kwakho batla baza iqhuzula mntana lino hona le batho ba bomba una la batho tshwantse o tshintse angle la batho tshwantse o tshintse angle ha o ka ro ya straight hai sana o wela po ha o ka ro kana straight kuta kuku ka re ne idimulu o ka bona motho a idimula ke o into le ka nelela nto ya o idimula ntwane ha o kgathetse ha hona le tse jwalo e ka re itse fala lo mtiki tijika ngoba ngokuxa ujike ngale engela ai kupa ukwala ano re a tseba o le testa moso re gone o utlwa gore o tlwaetse eng ka re a tseba o le testa re a tseba o le testa re utlwa gore o tlwaetse eng mothweni re a le testa ba le testa rona nako tse re fumana o hweleditse moro o hweletsa le a hweletsa bile le ditsotsi a ntho fumana motho e kwaza into ngapheliyo le hweletsa ka rotho lefung e ka rotse ba mofu maro sa motsebi le etsa batho bala le iketsa batho bala ba ratang o ja difung umntafuna utya o khala uqitha kakhulu pha mangcwabeni motho a batla lo ja dijo tse betere o lla haholo mafumane mabitle mane kana go tsela ha tsebile mofu
liyayetsa ntho nikhale ngathi kukho into enivayo le like rona le ntho le utlwa mamenemene le mamenemene rona le mo Judas Iscariot le mamenemene le mo Judas Iscariot lona le mo Judas Iscariot lela yo khali ngathi kukho into eyivayo sana uleka rona le nto eutlwang nna ke sa le mamela ha kore ke nke mamedi ke kwale 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 ba le testa rona ba le testa bana baka hey banna ba tla go shapa gore le basadi ba tla go shapa ka di experience tso tla reng ha o le tsena o tlo re ha o sa kgona go fita anywhere o tla banna ba tla go shapa ka di experience tse tla o etsa gore o ska kgona go fita anywhere go na le banna ba tla o etsang gore o ska kgona go fita to any relationship o ska kgona o ska fita to any relationship agora ke nge mamedi ke tsba o kwana 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 agora ke nge mamedi di experience tse tsere le di bokelletsang bana ba go gai ha se advantage Rakgadi tele kae moratwa wa yes my darling mamela o sola motla ola ono phela le ena o kae Khale tabeno tse re buile ke buile ka yona mo skemeskati di social media mona jona di lile tsele di G-string ke tsamang ke tsaka what do you mean o qala ngshebella ke a o tseba tau re ko tseise tau tlo novi wetsa ta o sa ntseba hana o ikgethela o sa tseba okay re ko tla mamela thank you sharp my sweetheart bye my love you guys le nkutlile fanda ga ke le rutile tsamayang hamba ntwana ba mtsamayang le nne le jise di e ka le jisa di lallo tsamayang le lo di jisa ka le di jisa slallo sfapa guys I saw it batho ba ntwa ba chatwa ha re sa nyaleha ha re sa nyalwa and the reason why experience amdavazo guys it's very dangerous very dangerous because you know what is painful guys kukho abafazi abamnandi ngaphandle bo usibaka nabasali bamnandi ufita lona yo the same way una le banna ba monate hona le batho ba monate ka ntle ka mona if aka uthola muthoni you will never enjoy anyone ngaphandle ngeke kuphinde uve omnye nomnye umuntu ngaphandle it will be difficult for you yes it will be difficult for you noma sekusiza la ukatla motho ya nang le intention abatla ho nyala but go just experience can destroy you e ka yetsa re ska bo gutla gore o utla gore ha ke morata ke netho and everything wa bona tsala le motho ya tlwaetseng tšhelete motho ya tlwaetseng banna ba mo fang tšhelete a ba tlwaela banna ba mo fang tšhelete la o ka fihla ka di intention wena bo fihla gore ke a o rata but mohlanga o utlwa nga galletse tšhelete uza kushiyapo o tla o sia mona ba lo batla banna ba na le tšhelete because una le experience ya tšhelete amadoda abafazi abane experience yemali bafana namadoda le basadi bana le experience yamndavazo
le banna ba nang le experience ya mndavaso, you will never aba experience ya mndavaso e ka o etsa o ro hlanye because ona la batho ba monate ka montle ka mo. Luna ba bang ba lona mo, ba bang ba lona mo, ba bang ba lona mo se le qiqibisa le a qiqibisa man, qiqibisa qiqibisa bana ba ka, ba bang ba lona le a qiqibisa. Le bitsa ka beef stock the market le shapa ka le bitsa ka beef stock spice nyala sa lona ke beef stock le bitsa ka beef stock man, it's a beef stock. Ntwale tšhintšhile ngwana ka o matha ka di-6 card wena o matha ka beef stock o nyana mo. Ai ke ana he ba batla go bua ba batla go mpotsa ke a kwala hle nna ke batla go tsamaya mare ke santse ke pheta mantswe aka. If we don't change ntwena the mindset o chincha banna la o chincha basadi, we are not asuzu chato lento chincha madoda ndo chincha banna a re tlo nyalwa bana baka because experience yona it's getting worse. Re thola experience day by day, day by day, day by day. Ha se ka experience go lona ba ba mo re hlola re utla ka nako tse di go kopana le motho a nang le experience kondo yo lo motho ne experience lo motho o na le experience yo. Hai bandasa o mong Tatezo. Ntate Novi. alo moratuwa wa ka Wa tseba nna Ntate Novi ke reng ke go bona ha re ne re stikile kapo ha o no motho ha e sala a kopana le motho a mo ntshitse mo visioneng e le monna e le mosadi nka be re sa tsebe experience bothata ke experience o bua nnete ko jwetse gobane ha o no stikile mothong a le mong o ka bo sa tsebe experience o ka bo sa tsebe ena e nyane ena e kgolo ena na ke blue water dam o ka bo sa tsebe ntho tseo o bua nnete. O bua nnete Ntate Novi bothata ko ba nene ga tlola yo re a tlola o swaka gobane ha o dutse le motho a le mong ha o tlo etsa experience jole re taba go jole re kena mona re tswa mo ngwana rona experience e etsa gore today le ha re kopana le batho ba right o tla bontse gore o right o bo bolelle batho jwetse batho ra yena o shapotso hal o shaponketsa everything mara hai ha re tla mdavazong teng hai o bute kutla sang khone yo re tlo dula re belaela ke experience ntatwa ke o jwetsa nnete mona teng o e buile nnete sha bona tsatsing le la bohlano le a o e bui a sa utlwang yena hana di sebetsa utlwa. Thank you so much Miss Kat. Bye. Ke tlo le jwetsa ka ya o qetela ke be ke kwala ya o qetela experience according mamang kwanele Ukadile ka. what my friend what Ukadile ka. what my friend Isha mo jwang. yeah Isha. Ke utlwe ba re ai cause ngizule bathi experience hlula abantu. ayifam i-experience iyenze ukuthi singa-last manje kuma-relationship next sa last because manje siyazi ama-size a-different siyazi ama-position a-different manje
asisafiti. That is why I was saying abantu abashati totally. abantu abasashadi Abantu abasashati sithando sam bamnandi bapakile na bapakile banama bashaya ama-hazard sombamba somtlapurela mari bahleli ngezo zinto they don't work abazi baphi imishado abantu manje experience ukuthi nani ngithanda ukutaster and ngithanda ukungena emabhodweni abantu uma wenza i-beef stew hlana i-beef stew yakho yena uyotaste next door. That's a problem. And then now anisha batshela ukuthi funeka bayombe bataste wena mina kwanele mina wena uzwang my friend, are you fine? I'm good my girl and you Garaging busiu sheba kiko kirekang ikeni garaging utsomsebetsing kireka reka something for my son then ke kontlong mogotsa ka batsa ke batla tlo bona mara ke tlile you remember wa hopola ke batla tlo bona mara ke ha o fithi Joburg wena every time how did Joburg o short left ut re tla bua mogotsa ka ke tla will tell you sefapang. And then mamela, I told people in South Africa that are able to prophesy, that are able to do the work of God. Open the kereke ko matropong and they are just hiding. They are selling drugs, prostitution, whatever you call it, in the name of church. These non-South African pastors, you are quiet. You are not supporting what I'm saying. Why? Ke na taba le batho ba rona ba rata o jwa mos ma ba o kiwa ma ba mbe bo dliwa ma ba dliwe bye ma ba dliwe baba wena ngizokhuluma nawe uma sober yabona namhlanje angazi yabo maso right ngizokhuluma nawe today ngikeke bakhulume nawe abanye abantu I love you mwa yabo backpack yabo ukuthi ngilala ngiyi-one ngise-shop ngiyi-one yeah and upakile that's it bye boss work Mogotsi wa ka yes mogotsi wa ka wa re Novi sharp growth man ya ka o sharp hey man ke sharp Novi man yes experience man Novi man hey experience man Novi mogotsi wa ka njwetse mona o na le koloi tse kae a ke tsebe di kae ke fe monna te kara tsone KS class 60 63 ke one monna te o di fitisa hell ha ke tseba wa nkutla Novi ka go tlopa ke go renitse S63 yes ke yone comfortable rawe a nkutwa sentle rra ke go renitse wa utlwa gore koloi ye wa utlwa gore amans others ne o bua ka S63 e comfortable ne Novi ke yona ntho eno e buang ka yone gore amans others gona le I1 o tla o hlantsa a le Durban o bo o kadime tšhelete o sia mosadi ka tlung wa Durban Novi o ya Durban o lata motho a monate Durban wa flyer Novi noma plane tla crasha ka wena tseleng ha o kgathale Novi ha o ka fitla Cape Town fela and ulo ja ntwe o sa tlo tla ka yone o tlo isia hape kwana o tla le matsogo Novi how keta o lenda o R Tambo from Cape Town ne o keta o lenda how bua le ne tše sheba
boss farka eme ka maoto hape mara jwale o hole Ke a itse. Ke a tseba. wa itse Ke a tseba. wa itse Ke a tseba. Ke a tseba. Ha o soka o sia motho ka tlung. A robetse. O bo starta ko lo tswa o bo mo jwetsa hore o na le something yo tshwantse o e attend. mogala mmakapa O sia motho a robetse betheng. O bo re baby ke na le something e tshwantseng ke attend. Novi mogotsi wa ka mfounetse o utlwa is 2 years back a re ho nna moruti ke kopa gore o mfounela hana jwale o ro stakile ke tle go stakolla Novi kare ho wena kare ho yena ke lo etsa fela because ke go rata boy mara I will never do it again Sheba ka phone ka re emfanaka la itega mane ke stakile mazoka la tlemona o tle ka spanner se se itseng a khona o tswa ka tlung a sia girlfriend mo beteng mamel ha kena kwa ya nteng o thola pholo e khubedu ka ntle o khutlela ho nna wa mfoni la hore wa tseba se febe se le ka re se bambile mongwe kwa ke a khutla hape Wa tseba boss Fark dintho tse as much but ba ka njacha ha ke di bua mare guys ke di nnete dintho tse ke buang ka tsona o skwa khathalla ene bona bano bone ba ba kwatang ba ke bone ba tsamaya ka dintho tse di edimulang bano boss Fark ba ya mamela Novi motho o kwatang ke motho o tsamaya ka ntho e edimulang e bula le hano e ka re la kubu ulo kwata motheno mara ha o se le hano la ha o sa tsamaya ka le hano la kubu o sa tsamaya ka Kimberley Hold o teke bo wa kwatela Novi man Dankie boss Fark dankie minel sap grot man sap bla wa ka man guys ke batla kwa guys ya o qetele ke batla o kwala ka yona ke o qetela ya guys last time I ke feleletsa o bua le lona mo the last time ke ne ke feleletsa o yetsa like Friday is 3 weeks ago ha ne ke feleletsa le bo osi ke itse hape ntho e dangerous ya basadi ke bo bana ba go gae bo bana ba go gae You know what is painful ka bo grban? What is dangerous ka bo grban? The last time niki feleletsa o di ruta ka bona. And nowadays basadi ba bangata ba ile mo most of women ba ile mo no. Ba ya starta no. Ho duma di generator no ke bo no. Ke a duma sana wa duma. Here is the problem. O tshwara kwe ne o tshwara kwe. Then o director kwe o tsamaiswa ko ena hore o batla e kae o mo hambisa kuzo zonke o mo tsamaisa go tlontse nne tsa lefatshe wa mo tsamaisa wa mo director mo yetsang wa tsamaya but the problem when ke fihla nna ha o tlo gona o tshwara jwalo ntho ya ka o no e tsamaiso konke and now o experience the position again ka yani
o tlo experience the position because you know wa mo director uya mo direct ukuthi ayephi uya mo director sana ukuthi ayephi wa mo director. But the problem kuri ha se ke fihla na as a man, as a future husband, as a awusakwazi ngoku eyama ukwazi uyibamba njalo because nna ndilala phezulu nna ke robala ka hodima hao o tlo itshwara jwa mo director yaka. Not unless kopana le batho ba kgonang he ba flexible ba kgonang go phama tjena a phame tjena then a qetile wena a ba re o e tshwara ya etsala e ke tseba impossible o phama tjena and then motho ba e tshwara I director he ya hao ya ke tsebe bitswa eng a ena gr ke tu ke heartbeat ya hao ya monna hao. It's a heartbeat of the slow motion of the hard drive ne. But now motho ka kgona ho etsa tjena ne then a tshware matsoho tjena hodima bethe then a phahame then still wena o bo kgona ho direct. But now there are two challenges about that. One, ba bang lona basadi matsoho now a makgutshwanyane you can't even ha o kgone ho tshwara ntho ha o kgone ho tshwara gr ya ntate a ukwazi uyibamba igr eka tata because izandla zakho zimfitshane. Two, ba bang ba lona o na le mkhaba then mkhaba wa o disturb or ska ba tshwara gr wa ntate ne ha o tlo kgona ho e tshwara gr ya ntate. That is number two. Number three, ha o tlo kgona ho director gr ya ntate awuzukwazi njengale uqhela uyidirect jole ka yena yo tlwaetseng o director ya monna ha o tlo kgona o director because it's impossible o ka kgona o director or o e batla kae. Ona ano re kwale kereke wa sa ke kgathalla ke tsebo kena kae wena a gre bile wa irata handiso that is how dutse mona wa bona hala wa irata wa irata that is how tleletse hona le dikereke hona le di night prayer mona hona le dikereke tse keneng o decidile o tla ho nna mona o tlo shebella yena ke rutang ka yona satanto ya moloi. So now the second challenge ke batho bana ba kenyang griga phakati ban ba kenyang gr ka hare ban ba kenyang gr ka hare bo lona ba kenyang gr ka hare le mo kenya ka re gr skala tsama a le tlo tsama kre skala tsama. Linjwetsore ke o fe monna ka etsang thwe linjwetsore ke o fe monna ka etsang ke o fe monna ka etsang tje ke o fe monna a ka etsang tje o ko ke o fe monna o tla monka kae monna ha o tlwaetse bo grba o tla monka kae monna
o batla monna o ntse o bapala ka bokrba a tlhotswa ka runa re tlo monka re tlo inka ka energy agree luna ke kwale ke a kwa andiswa midisa a go tsamolo batla go scroll ngwana ka hle hona le dikereke tse keneng mona hla go gabane le nna go patlwelene ntlwele hla andiswa hle ngwana rona a go ken scrolla fela hona le dikereke tse fapane ke a tseba tlhola ke di shebelletse mo gabana le nna hla andiswa ngwana ka gabana le nna ha e batlo wena hore ke na le kereke o botsa ka rothi mophutha wa ka o kena ka itabeng tsa ka tsa kereke ba ha o mphila ile dikabelo fuck off ha o mphila ile dikabelo guys not petile ha re di senyeng di life tsa rona tsa lenyalo masis motion ha re di senyeng ha re di senyeng di life tsa rona tsa manyalo guys ha re di senyeng sefapa ha re di senyeng ka o tšhentšha banna ka o bokela di experience amen guys ke kopa le kene Facebook ya ka ke a tsamaya Facebook nyaka le re like follow le TikTok nyaka mona le 363 ha le tswa mona le Facebook nyaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry everything ya ke rutileng ka yona e teng mona because TikTok yona ke gone di beya but everything ya ke rutileng ka yona today is in my Facebook o tla ithola ile teng Facebook nyaka if you can go to my Facebook or Pastor November and Victorious Faith Ministry o bore follow and like it ka o jwetsa tla bo qetile lo sane le ha o ka la ona le friend o tla gona mo jwetsa friend ya hore November na ruta so and then e amane ho Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke temo o tla nthola Pastor November and Victorious Faith Ministry ete this ntho tsene ke ruta ka tsona today di temo a di a tloha o tla di thola di le teng ha ke delete e dula e le teng and then how le tswa mona guys le straight to Facebook nyaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry then please guys le ntho ya ka man le TikTok ya ka bana le kene mo guys ke le qoqele ke a tsamaya nna I did it ke ne ke si motho mo bethe ka tsamaya ka ya Pretoria ka baka la experience ka baka la experience ka sia motho bete mo ka starta S-class ya ka tsamaya motho a tlile ho nna a tla jube ka tlile mo ke ha tlile ka a tlile ka ntho ena le beef stock a tlile ka ntho ena le beef stock it's not 6 guy ke a ke tsamaya ke ya kwa ke mosia mona and then banna ba lona ba tla lisia amadoda wena le basadi ba lona ba tla lisia ene le androaka ha ke le ruta dintho mona nna ke kopane le batho bana ba sa tsebeng ndavaso next bana ba sa tsebeng ndavaso bona I met people bana ba sa tsebeng ndavaso ene ba thuswe ke Lekker Vrydag nna hona le batho ba ka bane ke feel hore motho ena dintho tsa di etsa no o di nka o Lekker Vrydag nna ke thuse batho le di exit tsa ka mo di leng teng di tsamaya ka di 6 gane ka baka la Lekker Vrydag ka baka la Lekker Vrydag yo nna ke velte hampehle nna yo nna ke moruti hle ke moruti ka Sontaga ngwanaka Sunday
ke moruta ke kena ke fitla ke tsamaye Sunday ke glory 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 ha ke tswa yo nna ke moruti hle o nana wa ile nna ke na le bo o nana wa ke na le bo Rar bana ba explore ngwanaka rar bana ba explore ke ngwanaka ha re ke re etse in community of property ro kopanele lona ale tse monate ba lona man tse monate hle it's just that ha le etsa mdavazo lo etsa ka respect le ka honor lona ba etsa mdavazo lo etsa ka le decent ka respect le ka honor lona that is why le ka skela master mdavazo le etsa mdavazo ka respect le ka honor that is why le ka skela master mdavazo bana ba ka me admoshe le ka shasha alutlo lona ba etsa mdavazo ka respect le ka honor alutlo master mdavazo guys why jwale network ya ka intshukulisa tshijwa lona le etsa mdavazo ka respect le ka honor that is why le sa tlo master mdavazo a le tlo master mdavazo because le ya ka respect mdavazo le ya ka le batla respect mdavazo mdavazo o respect tu ngwanaka mdavazo mdavazo o respect tu yo o re botse runa ha ke tlhola ke re bontate skala davazo ba sa di ba lona ka respect ba le banna mdavazo ba ti respect and honor mdavazo o batla ka re o jile nthane ntho Mdavazo so into respect and honor bana ba ka le botse nna if what you want to enjoy mdavazo and e bile ba to explore thing o ska ba etsa mdavazo ka respect and honor you will never improve you will never also give respect and honor guys good night I love you and then please guys let's get all about Facebook account no highly tomona le kene o yona Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry and then le like guys Pastor November and then if una le motho ba tla go mamela ntse na atla ke yana tla di mamela hosane guys thank you so much until we meet again when to ka Saturday and then my number is 073 202 907 9 my number is 073 202 9079 ke repeat up number ka ke 073 202 9079 ina lo WhatsApp ska mfonela no ke ntse ke le live a ke tse ke ma ya mfonela ke ntse ke le live fihle ngwana go ga ke tse ke ma ya mfonela bye until we meet again ay
Facebook unyaka guys skela le bala kena Facebook unyaka teng ke a le kopa teng le nama skela ntsukudisa skela le bala kena ka Facebook unyaka ha le tlo mona le Facebook unyaka straight ke a le kopa teng le fitla le like man le follow man bye bye ai